Na ka jingweng ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka kintin in consultation na ka amendment ka bakat kum ka clause khan rio ka pamut ba kirang ba shnong bot ki soda rai kimla shu ban yo ka bor ban ya phliu jingmun habadan ka jingi di yathi jaka kum ka por min chwa na kalyang ka sinjuk kinong sinchar shnong ka brio hinyo trem lamar ka sinjuk kirang ba kur ka brio hinyo trem ha ka nyo tere unai tong arjar arpun rio kala lom ya ka jingalang ki kli nong sinchar ban yakren halor ka ni kamat kabalalong hajayaw lu mateman hamido hol Hadian balawai ke jingalang, habakren kilat pathai kubor, unong ai kitien jong kasinjung, uba RL bla ulaong, ba dakawi ke sur ha ke jingalang, kirang ba shnong, nak shnong ba pher ka briu hinyo trep, kishim ye karai, ban persha jor ya ke man, ya ke ka amendment bill arjar apun riu, batru kishim ya karai, ban weng no ya ke notification, nalor kataru, bari ban pin pai biang ya ke ka bill. Kumta ula ongru ba kasinjok kala ru ban pha ada jingtho shulat ke jila UCH Vijay Shankar Umantri Sarkar Badaipe Yaktna District Council Affairs uba Presun Tingsong lembar ya Umantri Rangba ke jila Konrad Sangma. Jung ni mentah kesengi ni don lang kesenjuk ki Rangba Kor rungkat bakas senjuk ki nong sensyar senong ke beriu neutra ke rai ke bangila shim golong ba in persya ya ke nikah amendment bill arhajar arpungre tak benukong bat ngila shimru ya ka rai bangin dawa ba enweng no ya ka notification ban recall ka baar ban recall ya ka bill ban tho shabaro ki shnong ki thau rungkat bat ki hima bangin ya trailang bat ba ngindala biang na dong shadong ngin aru ka jing tho show governor ngin kendo governor ngin kendo minister DCA ngin kendo yo chief minister juga jela ka chumni but ngin ai copy ru ya kan resolution sha ji si ambaton buram jumi kita idaki rai ba ngishim tax ni Bila ban kam pensai enggak ke ke bapelong bersunjuk kan persai kan ke raju bersunjuk. Kadaw ba ay kalong habayade bat katuk amendment ke clause 16 balaw wengo iki contain in consultation bat ki dorbar snong dorbar rat ki dorbar ri mar kat kumba keren yam yong ba nakapor na ya keren ya kan iki isu nrai kham poi she kaslam nying persya iki rajong the discussion gidon rekat haba yade ban digitalize ikine ban yada ya ka khendau ka siap gidon rekat baki nrai ban ongpat ba num shimsho ya ka consultation yangi ki dorbar snam bat kunjuru ki dorbar hima ki dorbar kata nimla ban pediam mar hadu mata mana lada phile mata ka registration ha state government ka revenue department ki pensiong nong rem halor ke duler halor ka pata mod ka dor jong ka jing soi kertang jong rangba snong ki dorba snong ka don ka ikhtiar haka nrai kum kalong menta mod yangi mi thoshu mod kan le ke discussion mi persya halor kata maria ka bala don baleng ba kamat sa itu Kisim bagani kade ke jingle kan bor ke jingle. Mumsunyo iki dor barsnong iki. ki kata ki snotho maki mo nrai nakaliang ka jongi kila ka jing thmu ka jong ki kala banlong kumwai nrai bam yo panyakaran banya shonglang banya merjing mutlang ka jing tho kami de kumwai ka jing kran kami de kumwai hantah kan kami ini isu Kumun soko ya jaka gunsin nak kiri sunat kekirat di hima kemudian dengan discussion dengan sarkar jela kita ini berjumpa dengan orang penduk nak consultation buat kita kemudian orang stakeholder kemudian kita ini bakal dong yang tradisi sunat bakin orang penduk kita kemudian belum important kan bangim skok ya kata ke kai ga jingmot joki sundat yam tep ke marlada yo ban ya shonglang ni ya perkhat ni merjing mutlang da ka jing song tho
Ti kalak ban poi sa babaru. Nrai ko makalong mata ni gimla pan puli ke jingut ju perkhat de jongki. Kiru gimla pan puli ke jingut ju perkhat ju mite. Pi nrai dah ka bai syong lang ke ya syagen ke jingkeren. Marga jing tho kami kumto. Ke jingkeren kami dah kemoy te. Kelumara. Te lo kaniga tungwan dubor ki de borsnang na leng jo phika sanjuk du khadam me ga dorwar ba Kani ngedala ya syong perkhat sa kawi meeting ngid simega rai hanta. Speaker kom kay bami Kan kum ka yalam ka kam kai. Batai ka kam. Ka kut na hang ni kala kut. ti phiong man ta ba ka kam gre de kumui ka tin na kumui to phila ban pensai ha kono kom ka tin kolong kumno ba Amara pipet hang tu ka amendment dai. Propose amendment. Bala laong bala wen ya ka tu la pendot kami contain consultation iki stakeholders. Henry haba ikram pat IEM in charge yung am kamlong kumta. Tingingim song to kan. Kalong do kumno. ti de kolong ta kom tu ka ga jing ha tu phi don em nak leng jo phi pa de ba phin de ikendu le de delegation liki kham kam ka phinyo jing sai ba de kan ni nak la de twan ne ko phin don jing thumu ne phi de wan ni kendu ne kan Am ngim pat wan ni kendo pat la da kem khot ngim le. kom pulong Mar tu kiki shimekarai kan khot kram konsol ini te. Yung siya kila ate man khot an. ko ba concern ka long ba man ta kada iso ba ngin sangi ya ka concern ng governor nama kani ka kam kilala chika DCE man ta la palat ika steo ateo makada ina ka khatlai ta ring no ye ka ba concern man ta ka long ba in happen sangi no governor ban pinsutu how governor ban ai ka ya ka clarity halo jong kani ka bill ba governor umum ai ya ka concern ko jong ni man asan ni kani ka bill ba kan long kaan bahkan long kaan ini kunduru ya minister jong ka DCE ba postpone song ibang dan mentaha social but sada ka dan ka jingkot nakaliang jong ka district council in sayap pe ban siya pangkat bangin day da ka day ini bangin ni kunduru mereka bahakmat ka day bang pun sanye bersama kita kum jing tu phi don jing tep yang ne Am kam dan mar la pikiran ya ka gadget notification ka ba mi how to snap kadai hakapor ba ulong ulat gejala setia malik por but they halor ka tu close ba kimut ban wen ya ka dei kani phi gadget notification kadai live hotere u benai leber jong kasnem ar hajar ar puar di hang ne kala syai kedar hang ne kini ki fixation of ceiling on right land holdings clause 16 kalau adon lupa kan ni henry krempat pentri kameka menta pensueng te kamlong tika ika yu jung phi man ta ka na kan ni ka vision bo mi nei phi um ni solat ta non like na penang ta ban solat so chimnes so DCA saki pada ki sinjam nya ngin pechwa ka e ka reaction apa mi na kini kisngi hadin ngila ka percaya ka lai I kiru ka lai I haka e ganong rim bangi yang bangi persya dingin pe ka e ka jubak na kaliang ka jongki Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.